Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya Aidilfitri bagi yang beragama Islam. Video kali ini saya hendak share perjalanan saya sekeluarga dari Kuala Lumpur ke Sapuru. Flight kami pada pukul 11.55 malam di KLIA 2 pada 29 bulan 3 2025 hari Sabtu, dan insyaAllah akan sampai pada pukul 8.25 pagi pada 30 bulan 3 2025 Ahad di Sapuru Shin-Shitose Airport. Perjalanan memakan masa selama 7 jam 30 minit. Kami akan berada di Sapuru sehingga 4 bulan 4 2025 selama 6 hari 5 malam. Beza masa antara Malaysia dan Jepun iaitu lambat 1 jam. Sekarang kami nak check in luggage bag kami. $43K. Okay. Ini pemandangan Sapporo, Hokkaido dari tingkap kapal terbang kami. Sekarang kami selamat sampai di Sapporo Shin-Shitose Airport. Beginilah suasana airport Sapporo dan temperaturenya 4 darjah Celsius. Sekarang kami berada di Budget Car Rentals Sapporo. Kami menyewa kereta di sini. Sekarang kami on the way ke Mitsui Outlet Park, Kita Hiroshima, Sapporo. Snow baru turun sahabat-sahabat dan temperature 4 darjah Celsius. Beginilah pemandangan sepanjang perjalanan kami. Kiri dan kanan penuh dengan salji. Sekarang kami berada di Mitsui Outlet Park, Kita Hiroshima, Sapporo. Di sini terdapat bermacam-macam kedai atau butik pakaian, kasut, permainan dan restoran. Ini adalah accommodation kami, iaitu hotel Class Stay Sapporo. Kami akan bermalam di sini selama 6 hari 5 malam. This is our room. Okay, ada apa ya sini? Cupboard. Oh, ada
sink, ada stove. Okay. Ada kettle, microwave, fridge. Ada working table, mirror, sofa, TV, and two beds, and then the view. Okay, this is the view. This is connecting room. The same thing, ada working table, mirror, TV, the same thing. Okay. This is for untuk letak baju, ada hanger, slipper. Oh, di sini ada washing machine. Okay. Ada two beds. Okay, this is the toilet. Ada towel, mirror, sink, ada face and hand soap, ada dryer, okay, ada body soap, shampoo, conditioner. Terima kasih menonton channel saya dari mula sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe, dan nantikan video seterusnya Day 2 di Otaru Canal, Sapporo. Jumpa lagi.